Kurumzari, Miang Tabribs Mutarang Okchari, Ngasi Marud Bapauda, Regional Level Youth Convention in Falda Pangtokre. Youth Convention Pangtokuna Nahasangi Marata Fabamari Propangam Haina Governor VK Dugal Fondokre, Amadi, Kunmari Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament Ki Ahamba Semi Final that Texan Polo Club A Amadi Kurai Polo Club Ka Tingaragani. Mapung Pau Pizadi. Kanglup Kayana Kundariba Manipur Youth Convention Pangtopana Awala Libanaro Singi Marata Hen and Nakshin Bapurapangam Haina Manipur Governor VK Dugal Nangasi Asahol the Pangtokiba Regional Level Youth Convention the High Cray Swami Vivekanandagi Chamayan Kaisuba Mapokuman Taramgi Sargamoina Ram Krishna Mission Ashram Cherapunji Amasung Manipur State Celebration Committee Napuna Sinduna Not Eosida Leba Asahol the Pangtokiba Taram Adada Padmasri T.S. Haridas Amasung Swami Atma Priyananda Maharasu Yauke State Celebration Committee ki Coordinator Escola Chandra Fondokibada Convention Asigi Pandam Asi Hawala Libanaro Sing Amata Oina Punna Nushinana Leminana Bamasung Hena Zakapa Puroknabani Machimanao Amata Oibagi Pangal Sagapada Chown Mateng Oigani Haike Governor VK Dugalna Makataraduna Swami Vivekananda Asi Tongan Tonganba Kanglupsing Amata Ohenana Bagi Yamna Kana Honarama Bisangni Masinamaram Oiduna India Katanatana Mapal Lebaktasu Miamna Asi Fauba Mahapu Ikai Kumnari Miyoba Ama Oirabadi Miyobagi Miyungsi Leba Amadi Mibu Mateng Pangna Bohonagadabani Hawala Libanaro Singna Lebak Asi Nanghoga Doribani Kanglup Masagi Marata Cultural Exchange Tauduna Amaga Sakhang Maduna Amasung Ikai Kumnaduna Leminanaba Youth Convention Asi Masing Hena Pangtoaningi Haike. The Principal and General Assembly's institution, William Hasty Road. Narendra is really a genius. I have travelled far and wide, but I have never come across a lad, a young man, of his talents and possibilities, even in German universities, amongst philosophical students. He is well versed in Western logic and philosophy. Now that's a huge tribute for a young student, for a young man, coming from one of the leading lights of the world and comparing him to what people thought were the more educated, more sophisticated, more advanced universities of the world. Mayhul Lampok Topa Madi Mausari Oba Kudontinga Oba Todosing Toropamatanda Mateng Panganaba Voluntary Youth Disaster Response Force Koba Sem Haina Club Kunmanga International Manipuri Secretary K. Karnajinangasi Subam Lekai Deleba Club Asigi Office Tapang Topa Paumisinga Unaba Mada Fundokre Mana Maka Taraduna Club Asida Ladiba members in Miami Damak E. Chang Nine Piduna Lagli Handak MFDC the Pangtokiba Global Youth Mita China mga panba Infal Declaration ama Lokiba adu miyam da fondole Makata na club asina no warip lauduna nga sitagi Youth Disaster Response Force semle matamamada hekta thokpa tongan ba mahusagi oiba kudong thibasing da force asina mateng pangani masida Manipur Sarkar amadi miyam na mateng pangbiu Manipur se UR hagan ba mafam ama oibana disaster gi matang da miyam da hena khangana ba school gi curriculum da hapiu haike High disaster see Kingmotolagadi, Muyabasi, Zamjaraba, Lina, Kumbakaidana, Muyas Patana, Sibia, we talk about Manipuda, Plavana, a system for Tamsana section around the Popolona, Matamsana, one is people to the Sibis and Mugan again. They that we Kumna, Kanaza, Matunda Club, International member of the Bolivia disaster, and the Sankan for a country away. Global, you mean my part of October Matunda, Poisumba program, Sita, which message in the Hojade. Learn a Sakar Nasu, High Bapuna, Youth Disaster Response Forces that Zonomating Pangview, learn the Pangviragani is open a Kali. Quadamani Marketel on the no Makanda told about what was listened about Manipur Sakana, Tubamatam Dami Chambio Haina, all Manipur Muslim Students Organization, Amaso Nangarang, Press Club Pangtokiba, Pau Missing Unaba the Fondokre, Pau Missing Unaba, the Muslim Students Union, Amazon, all Manipur Muslim Organization Coordination Committee, Chumbasing Susariaki, Wanga Kibasina, Kaitil Dang Halitana Vat, Tanadabagi, Toliba, Todosing Asi, Kohanaba, Equipuna Honaminasi, Kaitilasi, Manipur de Labor, Muikiagi, Nabagi Lambi Piriba Mafama Mani Haina Fondona Ki. Fundona seminar to Degi, Masimiam Kangle, seminar Sito Wikanaba, Mabaitelki, Lutoriba, Ralana Toriba, Resme Dara Fundorpe, Masina Namsindra,
adum thamsi haribra nupi kaithel gi secretary nuwa memana masing mohta lalabadi lale lebak myam da haidana ima kaithel ohungi sokhot ko porphung ngani haina ma memada haijini Sansul amadi Fair and Lovely gi mi makada Mega Entertainment Guwahati na sinduna April gi tang 12 da Guwahati da pangthokadriba Sansul Mega Miss Northeast amadi Fair and Lovely Men's Cream Mega Mr Northeast Inglisini taramari gi grand finale da saru yaruna ba Hotel Vego da ngasi audition pangthokre Mega Entertainment Guwahati gi coordinator Kabita Kaisam na pangthokadriba Mega event asida winner oirabadi Legme Fashion Week ta saru yaba phangbaga loinana model ama oiba kudong chaba fangani haiki sugumba moida glamour di beauty fashion hazaning ba haiba malai dana ko adidna moida even career da character da yam thina masina it helps in so many ways professional ase it helps in so many ways from the hausikani science and technology ki matam ne du matam the fashion and beauty glamour ki suma pam saw internationally globalized auraga toina saw na mapam kan li ko aduna sidi arena sida siri mapam di am lai haini International Women's Day na lakpada RPF na Manipuri nupi khunai da ya proposal pirali Finance Secretary Publicity Robin Khuman gi charol amana India gi political amasung culture gi phibanung da Manipur bu pusin ki bedagi Manipuri nupi singi mayokta jathaba pamda thodo sing nomo gi hengalakpa amasung nupi gi maike da sothaba hengalakpada RPF na nunang ba poi anobo matam gi malem gi awonba nungsit jorolabasu nupi bu paksana lari hehanba maromdom lepchena bagi pangal pi na bohonarabasu loilenga ki makhada leiriba maramna nupi singu chaitheng hena fangana bagi maram oiri amasung fangli lamdam asi nupi singa yelongoi da gi hauna masagi khunai amasung lesem longi pangal mapu oiduna lakhiba adu Manipur bu India gi fiwa nungda namfuda changhan khiba matung dagi pangal sing adu thadok patarakibani maduna maram oiraga Manipuri nupi gi fidam da sum tauna chabagumna mang tak pa horakibani nat ki miyeng da puwari singna sagalakiba nupi oibi gi fidam singdi leibak amaga khena bagumna Manipuri nupi amasung India ge Hindu nupi singi marakta chungsinaba yadana aduki mati khenei amaromda Manipuri nupi singi yellow freedom di maning tamna warep firep laujaba ngambi nupagi punsi khongloini India gi fiba nungda changkraba Manipuri maruwaina maitei nupi singi freedom ontoknaba hona kibadagi amasung ayambana oikibadagi maitei nupi gi adungai gi khunaina yanglamba maitei nupi phangbawana thokani maduna maram oiduna furup kanglup naiba khunaina nupi gi mayokta pamdab thodosing chang wangna thona nabi maram oirakibani hairi nupi gi mayokta chathaba award anai asi India gi miyengda nomo gi hengalali cherolasina chahi gi hengalali ba masing marik chumna thamlali amaromda Manipur da su nupi gi mayokta chathaba award anai masing nomo gi hengalali pamdab thodok thopagi masing hengalakpa asigi mathakta tholiba thodoki tamthiba gi chang hengalakpa asini luribadi pamdab thodosing asibu mayok nabada changdaba yadaba khunai gi amasung lenga ki oiba wayel cherak asini adubu India gi lenga manung chana leriba chana pathap amasung madubu thabak pangtholiba custodian singi mathau chapsana tawdaba asini masana masabu chumthok chau haiba yaroidaba furup kanglup naiba India gi political amasung culture gi mapta Manipur na masana masabu khangjadana asum leriba makaidi adunga gi yellow Manipuri khunai na yanglamba nupi gi fidam adu makong thongna maramdamda halallaroi amasung nupi gi mayokta chathaba pamdab thodosing thoanba amadi nupi bu lekha tahanba khongthangdagi kanbang kaidongaida oithokloi haidi Malem gi nupi gi numit lakpada pripang na ikai khumna bo utpagaloina na FAPAUSL pirali lubasigi Assistant Secretary Publicity and Propaganda lebang ngakpa luwang na tholokpa cherol amana Malem gi nupi numit asigi haurofamdi nupi singna nupagumna sanmelon amasung leisemlon gi hak fangnana bo honabada yumfam oidana haurakhiba ihau adumangni engsemwa chamapan sumna ahumda United States da sinsangda tabak shubi nupi singi sel thungi fibam yamna fattana leiramba amasung sinsangda award anai kayagi jaitheng nanglabi nupi singna hingbagi amasung sel thungi fibam faganaba nupi singi marakta khomjin tasin ba haurakhiba aduna nupi gi numit ke puwari iba haukibani engsemwa chamapan umbudra manga asibu UN na International Women's Day haina lautokhi malemda leriba nupi singi lupsing amasung lengak singna March 9 da malem gi nupi gi numit haina chahi khudingi pangthokpa hauki kanglai paksu masagi puwari gi lilap chatta nupi khunai bu awang ba thakta thangatpagi yumfam oiba chanabi kaya leirami adubu
India gi nat amasung lesemlon gi manungda namfuda pusinkhibadagi nupibu tuhatpa amasung nupi gi mayokta jathaba pamdaba thodosing nomonomagi mipainingai oiba mongda hengatlakhi nupida jathaba award anai asi ingisini tara fawbada jahi gi changsata chamadagi chamaga tara tare fawbo oirami adubu ingisini tara mathoidagi ngasi fawbada jahi amada thodok chamaga humfu tarutagi chaniga yankhai mathoi fawba hengalakhi saulon asi nupi singbu hanthana lawba namthaduna paningba amasung nupi gi matik mangambu ekai khumnaba ngamdaba nupana khutlingba ka henba makhal amagi khunai gi maru mara tana leiraklaba wakhal miyengi mahaini hairi aspana lamdam asigi nupi singbu paktaknana sarak tamlakhi miyamangda phongna famlan khiba chingmi janu sing inglisima chamapan Marfu Mathoigi July Mapandagi Hauraga Inisum Chamapan Marfudra Taruki May Ahum Fawda Nupi Kuntragi Mathangni Taudo Sing Asigi Makha Tarapada Nupigi Ikai Kumnabagi Saktam Sing Mayak Chamtharapagum Thoki Amaromda Wayal Jera Kangonsu India gi Achan Mirai Naiba Wayal Kangonda Yumfam Oirakibana Asigumba Pandava Taudo Sing Paksana Thwana Nabagi Maramni Amaromda Loilam Lengaki Maromdom Lep Handraba Sadmitlona Social Security Pibangam Daduna Nupi Simbu Sendan Lambida Lamang Hanba Nupi Oibigi Ikai Kumnabaga Mantik Naraga Punsibu Hingbagi Pibam Purakhanba Asina Lanaida Natana Kunaida Amasung Lebaki Lecha Wolda Mang Tak Pakaya Tholi Mekha Pona Leirubana Kanglecha Singi Tungmangi Khongthang Khudima Amambana Kupsilak Padagi Nanthokpa Yadraba Khongchat Amani Hairi Manipur da laiba jail sing reform tawbada jail department ki staff amadi media gi thodang chawi haina DIG IK Muivana fundokre hana jail gi senior SP orambadagi DIG range 1 gi thabak pukraba IK Muivabu farewell pibagi tharamda bhana wafamasi fundokibani ngasi Manipur Central Jail Complex da pangthopa farewell pibagi tharam amadi nauna SP oralaba B Golian Mangbu Taramno Opagi Thorum Aduda Tongan Bo Officer Amadi at a staff sing Susavia K staff singna IK Muiva Amadi known SP Oralaba Anida Kudo Potca Pitunaka Kumabo K Wanga Kibisina Fondona Kibada Jail Department Asida Chowna Ohumba Lak Libasi Hauzik DIG Oraba IK Muivagi Achoba Credit Ni Jail the Lediba Inmates Singda vocational training amadi chakwa thorangi thabakaya paikhat pirami staff singi marakta su hena discipline leinanaba amadi unity leinanaba honaki hafta amagi manungda social service ta hondana amadi jail manungda gym hangba amadi NGO singi khutangda counseling pibadana tana health sector su chawna ohongba piki haina mapu thagatki loinana staff singi awaba amata lehendana administration mapungfana pangthokiba officer amani haina singthaki additional SP TS Subhash Chandrana Wangangladuna Home Department promotion thoidok handokna fangba yaraba mioi kya namsinduna thambiba asi nuaitaba fawi maki chahi asida yenglubada additional SP oina leiba amata yaudre SP loina kakre haiki nauna jail gi SP oralaba Golian Mangna staff singna mapungfana cooperation PBU achopi sakhaidana suggestion amadi awaba sing adu lauthuk lokoi leitana haibiu hena chakona bahonagani haiki DIG IK Muivana Makha Taraduna Jail Habisi Fatabasingi Afavalambida Purana Bamapam Amani staff singna mapungfana cooperation pibadagi awombo purapangambani fana later basu mahaki capacity dal thabak toramba adugi damakta apenba fondoki media singna ikoi afabama tawraga ko adu tawre hen report tawibdo eko aina ubada eko jail staff yamse yam harawi moi yamne encourage tawil moi henum tawni adi reward ho le ramina aba du tawga na kino showcase to video phataba ka tawga and tawdi wakansi depression ma la bum tawiyo aduna ekoi na kai ka tawga na media sing su haro na moi su coverage tawi ado ekoi jail sing si hen na thawayor ku uya Lottery tawda khanba yawba nataba angama thokaya gi machamasu kya mission school amadi Catholic Society kya gi school kya da lona ming chansin ba yawiba si matangda makoi gi aramba adu masana chumthoktuna miyam da lale haijadriba fawba MSF na public curfew thamle haidi curfew manung da school sing thonglon gadabni mairi singna school karap yaroi mama mapa singna machamasu sing school da thinbasu yaroi amadi van service tawdana basu MSF na khangalali
हौखिबा चही इंगसिम जमापन निफु मापन के अगस्त 15 आर्ट स्कूल अमा ओइना लिंखटकिबा इम्फाल आर्ट कॉलेज असी मपुंग फाबा गवर्नमेंट के कॉलेज अमा ओहनबियो हाइना कॉलेज असिदा पांथोगिबा पाउ मिफम अमदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल वाई नवचंद्रना फोंदोक्रे मांगना मखाता ना हाइकिबदा कॉलेज असी औजे औजे मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा फाइन आर्ट ग्रेजुएट अमसुंग डिप्लोमा सिंग पुथोले इंडिया की अतोपा कॉस्मोपॉलिटन सिटी सिंगदा लेरिबा आर्ट इंस्टीट्यूशन कुमना UGC na आर्ट इंस्टीट्यूशन अमा ओइना रिकॉग्नाइजेशन पीडी युमथंग नरिबा नागालैंड की स्टेट तगी महिरोई कया अमसु कॉलेज असिदा चही खुदिंगी फाइन आर्ट की मतंगदा तंबा लाली मसिदा नतना कॉलेज असिदा तोंगान तोंगानबा प्रोग्राम कया अमसु पाइखली कॉलेज असिगी स्टाफ सिंगी तोलोब अमसुंग अते इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वर्क सिंगी अचंगबा सेंफम खुदिमक्ता डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की खुथांगदा स्टेट गवर्नमेंट ना बिया तौडी चलिबा फाइनेंशियल ईयर इंग्लिसनी 13 की बजट एलोकेशन सु लुपा लाख 45 हाबले मरम अदुना मणिपुर की यूनिवर्सिटी की मखादा कॉलेज असिदा मास्टर ऑन फाइन आर्ट्स हांगदोकनबगी दमा कॉलेज असी सरकारी मपुंग फाबा कॉलेज अमा ओहनबा मथौ ताई हाइखे एप्रिल मापन एप्रिल 13 आउटर इन मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की मिखल असिदा बीजेपी कांग्रेस नतबा पॉलिटिकल पार्टी 13 की अपुनबा मिरेप ओइना सीपीआई मणिपुर स्टेट की सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरबो इन मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी दा मिखल थेंगनबा खनख्रब मतुंगदा पार्टी 13 की आउटर कनाबु थागकनी हाइबदु था असिगी मापन की नुथिलदा खंगलगनी हाइदि थाजबा याबा पावी मतुंग इना पार्टी 13 की ममिंग असि कुइना लाउथोकपा ngam अदु Left and Secular Alliance हाइना कौरगनी हाइरी लोइनना मिखल असिगिदमक सिटी ऑफिस अमसु सीपीआई ऑफिस ता हांगलगनी हाइरी नाकलमरोमदा मिखल नक्सिलपग लोइनना मिखल थेंगनगदबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिरेप सिंग थादोंगनबा होनरिबे सिंगी मनुंगदा शासन पाइबे इंडियन नेशनल कांग्रेस की कना कनाबु इना अमदि आउटर द मिरेप ओइगनी हाइबगी मतंगददी ngasi अथेंगबा फावबदा लेखाई अम ताबंगमद्री अदुम ओइनमक यामना थुनदी AICC ना मिरेप सिंग लाउथोलब याय थाजनरी पंबे याय हौजे हौजे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदी MPCC की प्रेसिडेंट गखांगम जलीदत लेडी MSF ता हौजे हौजे कैथलिक मिशनरी स्कूल सिंगी मथक्ता थमलिबा पब्लिक कर्फ्यू असि महिरी सिंगी खलगा यामना अथुब मतमदा वारिसिन पुरक्तुना हानगुमना महिमा सिंग तमननब होनगनी मसिदा महिरी सिंग चमजरबा पेरेंट्स सिंग अमदी वैन सर्विस तौदुना महिरी सिंगु महिमा सिंग तमदा अचोब मतेंग पांगलिबा सिंगसु मतेंग पांगबियु MSF ना सेंट्रल अमदी स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन दा अकन मियंग तमदुना महिरी सिंगी दमक खलगा फजबा एजुकेशन पॉलिसी अमदी गाइडलाइन कया सेंबिदुना लेबाक असिदा कना अमता महिमा सिंग तमदना लेबि यारोय हाबगी मियंग दा फ्री अमसुंग कंपलसरी एजुकेशन फंगंदुना लाइरिक तमहल्ली अमरुमदा सेंट्रल अमदी स्टेट गवर्नमेंट की ओना तैनबदा महिरी सिंगु महिमसिंग तंबीबगी मिंगदा कैथलिक मिशनरी की स्कूल खरना सेंदान फम अमदी स्कूल सिंग असिदा अनौबा फ्रेश एडमिशन लौबगी एंट्रांस टेस्ट सिंगदा ममिंग तगी ओइना पांगथोपा स्कूल सिंग असिदा खुदोंग चाबा फंगदबा महिरी सिंग खक्ता खलगा एडमिशन तौबा असिना मरम ओइरगा स्कूल मनाक नपदा लेबा अमदी चथोक ससिनगी खुदोंग चाबा येंगलगा महिमसिंग तमजनिंगबा महिरी सिंगी सेंटर अमसुंग स्टेट न पीरिबा राइट अदु फंगहंदबा अमदी सरकार की डायरेक्टिव इंदबा हाइबसे कैथलिक मिशनरी सिंगना सरकार की मथक्ता लेरे हाइबगुंबनी अमरोमदा सेंट्रल अमदी स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव इंदनबा चथकिबा असिदा स्टेट गवर्नमेंट ना MSF की मथक्ता थमलिबा वार्डन इशू हंदोपियु हाइरी लालिबा लोकसभा मिखलदा सिजनगदबा पोचै सिंगी ममल लेपथोपगी मिफममा इम्फाल ईस्ट की ओइना पोरोपाता लेबा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के होल्ड पांगथोक्रे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जोइना चेयर लौदुना पांगथोखिबा मिफम असिदा पुलिस डिपार्टमेंट बैंक नोडल ऑफिसर अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिल सिंग सुसरविया के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एम जोइना पांगथोकदरिबा मिखल असिदा पैसा येनबा अमसुंग इलेक्शन कमीशन की चन्न पथापी वांगमदा चथाब थबक सिंग थिंगनबा मरी लेनबा कमिटी अमसुंग सेल सिंग सेमदुना यंगसिंगनी कैंडिडेट अमना लुपा लाख 50 हेना सिजनरबदी आइन की थबक सिंग लखोटनी हाइके एक्सपेंसर की मतंगदा अखोगी फ्लाइंग स्क्वाड थमदना तोान तोान अखोगी इलेक्शन कमीशन पिरक्पा इंस्ट्रक्शन मतुंगिना कमिटी सेमदना अखोई एक्सपेंसर से मॉनिटर तौरगा मसी मागी पीरिबा अखोगी पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूंसी 70 लाख सन थमीबा मसिदगी हेनबदा अखोइना लौब याबा इलेक्शन की रूलिंग मतुंगिना अदुदा पीबे याबा तंदी पीगनी लोइना इलेक्शन एक्सपेंसर मॉनिटरिंग की मतंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगे रिप्रेजेंटेटिव सिंगा लोइना
रेट कयादा political party we meeting the sanagadaba and vehicle gi karigi puno item puno ki रेट लेमिनगरे political parties in aduga baza yam punamak laiba lok sabha election asida free and fair tawinaba aduga yam shanti we pangthong na bayauta punamakta district election officer moina mayam punamakta amuka hana haijari Assam के नगाम डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा ओजाइदा मोइरांथेम कबोले इमा कैथेल हाइना मिंथोनबा कैथेल मंगरांग संगाख्रे थरोमदुदा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर के जॉन नगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमपी तुलिराम रोंगहांग अमदी यूसीएम की जनरल सेक्रेटरी जॉय चंद्र कोंथौजम कंगलामे की प्रेसिडेंट वाई लेरिक लेमा अमसुंग इमा कैथेल की वर्किंग प्रेसिडेंट ए श्याम किशोरना मरुएबा म्यूजिक ओइना सरुया के एमपी तुलिराम रोंगहांगना तोंगान तोंगान बा जाति ओइजरबसु भारत की मनुंगदा लेरिबा एखोय अमतनी नुंसी चानना लेमिनदुना चाखोट लमजेलदा पुन्ना जंगसिमिनरी तुंगकोइना अफबा मरी लेनना होनामिनसी हाइके डायरेक्टर बी जोना मणिपुरी सिंह असि इंडिया की मनुंगदा अमसुंग मपालदा खुंदादुना लेरि मणिपुरदगी लापथोना लेरबसु हौरफमदि कावरोइदबनी हाइके थरोमदुदा सरुयाखिबा मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना मणिपुर की हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की पोथोकसिंग असि मपालगी मार्केट सिंगदा यामना पामनबा अमा ओइरि असिगुम पोथोकसिंग असि होजाइदा खुंदारिबा मैतेसिंगना सादुना सेंदान लंबी हेंगनबा होनसि हाइके अखोई आइडेंटिटी सि मांगबा मतमदा अखोई खुनाय सि सोजना मांगिगदौरिबनी मरमदुना अखोई सुबनगी इम्फाल लोमदगी पोथोकसिंग आइबसु ओइदबा मसिदगी सुम पोथोक खर पुथोनबा होनबा ओइबा अदुगा अखोई इकोनॉमी से खजितंग फगनहनबा ngamnaba honabada कैथेल की इमा कैथेल लाइरेबिना अखोई पुनों पु थाउजान रिबो ओइबिसन तुंगदा इसै नोमाइगी थोरम अमसु पांगथोके बाजार मनुंग मफम चादना खामदना थमलिबा रिक्शो सिंह ऑल मणिपुर रिक्शो ड्राइवर एंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन न फागतपगी थबक चथरगनी हाइना एसोसिएशन असिना खंगलली चे चांग पाइदबा अमदी एसोसिएशन दा मिंग चदबा रिक्शो ड्राइवर खुदिमंगना बाजार एरिया दा चंगबा अमदी खामदना लेबे यारोय हाइना खंगलली मोइरांगथेम ओंबी सुनिबला एलियस नैलम सिमटे कौबी चै कुंट्रा हुमदोइरोम सुरबी नुपी अमा चकिबा तांग मंगागे नुंचिल पुंग अनिगा मिनिट कुंट्रा रोम चप मतमदा लमफेल सना कैथलदा लेबा युमदगी थोखिबदगी हंजिलक्ट्रे हाइरि मियो एसे फुट मंगा इंच अहुम रोम वांगी कुलै कुचुनी मसापाई ओइथंगबा माइगे चिंबान मखादा दाग अमा लै हाइरि कनागुम्बा सिंह थेंगना बिरबदी मनांगनापा पुलिस स्टेशन नत्रगा लमफेल सना कैथलदा लेबा मोइरांगथेम सुरचान नत्रगा टेलीफोन नंबर 9856 137622 दा पाउ पिबियु हाइरि लेमखोंग रिवर वुमेन क्वारी लेबर यूनियन कामोंगना निफोमदोइ सुबा नेशनल सेफ्टी डे पांगथोखरे हाइरि संगनारेबी सेसपी वांजिंग लमदिंग एलांगबम लेकाइदगी निंगथौजम ओंबी लेमा लेमा गरांग मसागी मयुमदा लेखिद्रे मार्क अंजी कल्चरल एकेडमी के अवार्डी अमा ओरमता नतना कंगले इनाद पुंग इसे अपुनबा लूप के मेंबर्स सु ओरमी मार्क लेखिदबदा लूप असिना अवाबा फोंदोरली तमिलनाडु एडीसी की चेयरमैन ओइना खलाबा हुमालियाबो अमदी वाइस चेयरमैन जिनो कामैबु ओपगी थोरम मांगासी ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्फाल दा पांगथोखरे थरमदुदा डिप्यूटी स्पीकर एमके प्रेशो सिमरे हिल्स एरिया कमिटी की चेयरमैन डॉक्टर चार्टोलियन अमो वाइस चेयरमैन जेट किखोनबो अमदी एडीसी तमिलनाडु की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरके रगाई सिंह अमदी एडीसी की मेंबर कैस सरुक याके CBSE न लौबा क्लास 12 की परीक्षा दा फिजिक्स सब्जेक्ट के वहांग लीग ओइबगा मरी लेना CBSE स्कूल मॉनिटरिंग सेल ना लुमना लौबगा लोइना CBSE ना अथुबा मतंदा वाथो असि मतंदा मियेंग चंगबिउ हाइरि हौजिक सानाबगी पाव मसीगी सानबगी पाउदा तेचम पोलो क्लब ए ना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब बीबू माइथिबा पीरुना कुमरी सुबा गवर्नर्स कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल चंक्रे मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन असिंदुना टीम 13 न सरुक यादुना इम्फाल की पोलो ग्राउंड चथरिबा कुमरी सुबा गवर्नर्स कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट नुपागिंग असि सानखिबा क्वार्टर फाइनल मैच ता तेचम पोलो क्लब ए ना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब बीबू पांजल मंगा अहुम दा माइथिबा पीके तेचम की पांजल सिंह अदु टीएस काउबना अनि सुबा चक्रदा पांजल अनि एम मनिहार अबदी
M Dorena ahum suba chakrada panjal amamam chanki atopa panjal aduna M Tombana mari suba chakrada chankibani Manipur Police ki panjal singadu S Abung Chana ahan amadi mari suba chakrada panjal ahum chanki hayeng Tekcham Polo Club B amadi Manipur Police Sports Club B ka sanagani Manipur Police Sports Club B na SYUC Uchekombu Maiti Papituna Anisuba Y Razmani Hockey Tournament ki ahum suba position takre YCC IC amadi KASWC Konta Ahalubna Sinduna Y Razmani ground da team Taram Done Saru Yaduna Chatariba Anisuba Yumnam Razmani Memorial Invitation Men's Open 7A side hockey tournament ki ngasi ahum suba position ki sanaki bada Manipur Police Sports Club B na SYUC Uchekombu goal taruk amada Maiti Papi Manipur Police ki panjal singadu N Santikumar amadi L Puran Chandra na goal ani chanki Jupiter amadi TS Rakesh na goal amamam chanki SYUC Uchekongi amatangaraba goal adu M Philip na chanki bani tournament asigi aroiba match tha asigi tang mapanda Manipur Police Sports Club A amadi henjuna lari yambam lekai ga sanaragani Department of Youth Affairs and Sports Employee Association Asinduna Department Asigi Tabatoki Potaraba Employee Contracted Farewell People Kumanapa Sports Complex Leba DYAS ki Office Pantokre Taromasida Yaski Commissioner RK Nimai Director N Asokumana Taromapu Singwena Saruyaki Tabatoki Potaraba Employee Contracted Ta Achambakudol Piduna Ikaikumno Otki Commissioner RK Nimai na Fundoki Bada Tabatoki Potaraba Matunda Department Asida Laptoke Kandiganu Unabada Kaunangana Duna Awanui share Tominasi Tungda Punsi Nungsana Hakjang Fana Lebu have a wafam sing Fondoki Director N Asokumana Fondoki Bada Office Asida Tabuk Tobugi Matam Loy Duna Potak Rabasina Ahango Matamda Office Asida Lapiu Amadi Afaba Suggestion PB Duna Department Asi Hena Faba Mahen Bada Equipum Namang Honaminasi Haiki. I assure all of you that we will take care, we will give the due respect and due importance. At the same time, in timely completion of all your pension papers also will help you around. If any issues, not only related to your service or any other issues, if you feel like Lema Popom upon by Sanaroi Dubnas in the Lubasigi ground that Tim Tarataruna Saruyadana Chathariba and Chandrasekhar Memorial 9 Men A site open football tournament King Asisanakiba Metski and background da La Salbi Lema Popom Amadi SFC Sagol Bantera goal Amam Chanaduna draw Chakre Anisuba ground is Sanakibada Romeo FC and JFC Tentabo goal Mari Anida Maitiba Pikre. Manipur Sports Day Observation Committee Kuraining Thabung Lekai Peaceful Club na Sinduna Club asigi round the team Mapana Saru Yadana Chathariba first cash prize 6 men A side veteran football tournament King Asi Sanagadaba Takhel Amadi Basal Nabul Mapal gi match ta Takhel Laktabadagi Basal Nabul Mapal na walk over Lokre. Team Nipana Saru Yadana Ngasidagi first let Dr. L. Vage Chandra Memorial Invitation Football Tournament Tamaban Athletic Union ge ground the Hokre Haudopogi Tharanda Manipur Olympic Association ge President Bijoy Koizam Amphal ge General Secretary L. Ranjit Roy Thau ge President K.S. Bira Amadi Imphal West District Football Association ge President L. Sana Thomas Susawiyaki Ngasi Ahobunumi ke Sanakibida Trupu Nambolna FC Kanglaibo goal Amasinoda Maitiba Pikre Trupu Nambol ge goal Adu T. Direna Metski Nifusuba Mineta Chanki Hayeng Trau Kwa Kaitel Amadi UBSA Mantak Kakchinga Sanagani Kangleipak Students Association Amadi All Manipur JB Association Asinduna Jai Taramari Makagi Anisuba State Level Cash Prize Kanglei JB Yandam Nava Sub Junior Taasigi Tantara Tarutagi Kunfauba Singzami Chunga Makagi Irom Yumjau Larimbi Community Hall the Pangtolagani Heidi Jharkhand ke Dhanbata Chathariba BCCI Amadi A cricket tournament King Asi Sanakibada Manipurna Arunachal Pradesh po weekend nipan na Maithiba Pikre Manipurna toss ngamduna fielding tauki Arunachal Pradesh na hana batting tawda over nifuma thwega goal manga da wicket loina turaga run homudra tarukhak lauke masigi pakhumda Manipurna over mapanga ball ahum da wicket anikhak turaga apiba target adu yoba ngamke Manipur gi MD Abdullah Mugarna ball kontrama toida run nifunitoi Y Karanjina ball taramapanda run kuritoi amadi K Priyojina ball tarukta run tare lauki hayang Manipur amadi Bihar sanagani Chahi tara taruk makhagi BCCI A amadi A tournament saru yanabagi khalaba Manipur team ge sanori sing tha asigi tang mapan ge ayupung mapanda luang popa cricket stadium da report tawranaba Manipur Cricket Association ge secretary H Biramangol na thatar pachero amana khangalali
Haibong Ningthau Thangta Association Yang Thang Takhilamam Sinduna Ministry of Culture New Delhi gi Senthang Makhada Tha Sigi Tang Amadagi Numit Tare ni Chatharapa Thangta gi Festival Yang Thang Dalaiba Ibudau Sathuki Mandopta Ngasiloisin Kre Loisingi Taramda Huya Lalong Thangta Association gi President S. Prem Kumar Kha Manipur Thangta Academy Yang Lamwobagai gi Principal Y Amumacha Yang Thang Gram Panchayat ki Member S. Thoiba Madi Social Activist S. Abung Susawya ki Festival Asida Manipur gi Tongan Mafamda Laiba Thangta gi Sindam Sang Singdagi Mayuri Singna Tongan ba Thangta Mahigi Kanglon Kaya Atho Ehem Tanaki District Taruna Saru Yaduna Ngasidagi Kumanlapak Artificial Turf Taratare Suba Sub Junior Under 15 Boys Inter District Football Tournament ki Ngasi Sanaki Bada Ahanba Ground da Imphal East District na DSA Kakchumbu Goal Mari Ohum da Maitiba Pikre Imphal East ki Panja Singh Adu TS Boris na goal ani N Nauto na goal ama amadi Kakchingi Azaruddin na own goal ama Chanki Kakchingi goal Singh Adu Premdas Azaruddin amadi Taslim Khan na Chanki Tournament asigi ani Suba Ground ki Sanaki Bada Imphal West District na DSA Tamilnadu goal Mapan Sinoda Maitiba Pikre Bumthang na goal Ahum Nanau goal May na goal ani Netrozit Biswamitra Monis amadi Johanna goal amamam Chanki Masigi ba ingasai pau pizari ICAR lamfer patagi fangba pau matung ina ngasigi khwaidagi saba asi degree Celsius kunmari ni khwaidagi ingbana degree Celsius manga dasming manga nungsita yawbai ising manilgi changna ayukta chada marfu mapan nungthildana chada yankhani thoi aduga nongjugi changna millimeter sunyani Lislak damaru pau mukana pizari Regional Level Youth Convention Imphal da pangthokre Youth Convention Pangthokpana Nahasingi Marakta Afaba Mari Purapang Namgani Haina Governor V.K. Dugal na Fundokre Amari Kunmari Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki ahamba semi-final da Tekchon Polo Club A amadi Kurai Polo Club ka Thengnaragani Masigiri ISTV Pizaba Pau Matas Visinjari Mien Tabrib Singwa Mukana Kurumjari